Verne Deutsch, merhaba Valneca. Bu ders üniversite 5 bölümü. Dersime iro umzu und damit. Umzu und damit em vana bitçi bikartînin gava ku Armancekî me hebe em umzu und damit em bikartînin li ku dera umzu li ku dera damit heke kirdê me yek be kirdeme yek be em lur umsu bikardînin kava ku kirdeme dudubin em damit bikardînin ser minakan binerin. Ich lerne Deutsch in Deutschland zu studieren. Dibe ez Almanî hîn dibim. Ji bo çi Almanî hîn dibe? Ji bo ku li Deutschland li Almanyayê bixwîne. Em zekin lever jî tenê kirdame çi îşe piştî bênokê dîsa kirdekî dinê tune ye yani dîsa girêdayê îxê ye ji ber wî me li vir çi anî û me bihanî û piştî sûyê jî lêker xwerû dimîne studieren. Steht früh auf Sport zu machen. Ew dibe zûra dibe ji bo çi zûra dibe Sport zu machen ji bo ku spor bike. Zekin li verzî kirdeya me ere û piştî bênokê kirdekî dinê tune ye armanc ye armanc spor bike. Li ver jî lêker xwerî piştî sûyê lêker xwerî maye. Ich gehe ins Fitnessstudio Muskeln aufzubauen. Dibe diçim Fitnessstudyoyê ji bo çi diçe ji bo ku muskelin aufzubauen ji bo ku muskelê xwe daha zêdetir bike. Lernt fleißig ew dibe bi zîrekî hîn dibe die Prüfung zu bestehen. Ji bo çi hîn dibe ji bo ku ezmûnê ji bo ku ezmûnê da serkeftî be. Sie öffnet das Fenster. Sie öffnet das Fenster, frische Luft zu bekommen. Dibe ew paceyê vekir ji bo çi? Ji bo ku hewayeke xweş bigire. Belê herî dawî û rûstan tu geriyayê ji bo çi geriyayê dich zu informieren. Ji bo ku du rufst an, dich zu informieren. Ji bo ku te agahtar bike. Ich niha jî em ê ji bo damîtê em ê binerin çemînaka. Ich erkläre es dir. Dibe ez ê viya ji te re vebêjim. Ji bo çi ez ê vebêjim? Damit du es besser verstehst. Ji bo ku tu baş fam bikî. Mezekin li ver kirdê me yekî din heye çi ye ew jî du ye. Li vê dera çi ye îxe ji ber wî dehep kirdeyane em ê damît bikarbînin. Sie ruft ihnen Sohn an dibe ew dibe li kurê xwe geriya ji bo çi damit pünktlich kommt ji bo ku ew di wextê xwe de were. Damit pünktlich kommt. Mezekin li ver kirde ziye li ver kirde ere. Spricht langsam dibe ew hêdî diaxive ji bo çi damit die Kinder ihn verstehen. Ji bo ku zarok wî fam bikin li ver kirde kindaye li ver jî kirde ere. Ji ber wî damit. Ich gebe dir mein Auto. Dibe ez maşineya xwe ez bidim te damit du zur Arbeit fahren kannst. Ji bo ku tu biçî karê xwe bikaribî biçî karê xwe. Li vir îxe li vir jî çi ye? Li vir jî du ye. Schreibt alles auf. Schreibt alles auf dibe ew her tiştî dinivîse damit nicht vergisst. Ji bo ku ew ji bîr neke. Mezekin em dikarin heke kirde yek be jî em dikarin dîsa damit bikarbînin. Lê kirde dibe em nikarin umsuyê bikarbînin. Zelivir kirde yeke dîsa her du jî erin
لی مدامیت بکارانیه لی نذر umsuyu bikarbinin daha iyi çetir be. Ama beşinci schreibt alles auf. Damit nichts zu vergessen. Nichts zu vergessen. Ich boku tişteki bir neke. Dele valım. Derseme iyi vidarım un himbun فرقة أمسو داميتي تشيه هكا وعجبان شكر ما خورا بيل عجبان نبكن شيروفيا كي بنبيسن ومن بشو بينن أزي بركيف خوش بن بدرسي كي دني بمن بخير وخوشي ده بخاطري وياه